Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang ni Rafi, akayan ayat ni Vanessa. Mangal-ala daytoy iti kinadoktor, idinto tamay samot a librarian ni Vanessa. Idinagsikog ni Vanessa, saan akayat ti pamilya ni Rafi, tamay sa daytoy a marigrigat. Idi madlawan ti tiyan ni Vanessa, nagawid daytoy, anasakit tinagam na. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agmano akman, tatang, nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko, ma. Adda madi anapasama kanya. Masikog ka ka di, anak. Itay pa'y anadlaw ko. Asino ti ama ti sikog mo? Babae mo't day takadwam. Binaybay anak tinakasikog kanyak, tatang. Nanang. Anyan tigasgasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarapakas diya klase na diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalakay. Nasamit ti sarita da. Isuasaan kayo apalilaw. Nasaya at da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Ngamamin ama di nga aramid. Addan to katukad na, tatang. Saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti danga ngamawan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma, numakaanak. Adda ka di manan planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tin sawang yu kan ko na. Iso abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang. Masoronak itimbagana nga dakano timmawidham. Da kayo kaditi dakdaka maatin natin mawidak, mama. Dinak man katawaan, tamasoronak lang. Di imbagayo kumalike mother-like son, ah? Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kuman ka. Imbagta na singpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak iday ni kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat matagiti dadakkel mo. Malading itanaklaan, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatag ti kinabaknang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati namot idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyak mo ah. Apay nga nga damat kasta a klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak. Awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti Masakbayan na. Adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Adudaan na ipas ngay nga awan amada. Ikagumaakto nga ikan itinasaya at Masakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Asino pa'y nga iti agtitinulong no saan ada tayo?
Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay ang nadamag mo, dayta? Saan ang maikarikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Uray na pintas. Tasaan mo't amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan kuana. Di mo lang amin makita kat. Naayayok iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Uray na pintas tamamirmiraot man. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mapantan iti pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadaan akton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam ngagnagan iti Joan. Nga ka no ijay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngam day jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababay. Nagpintas mo't ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay ababay. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Mawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi, mabalin ka di nga inton malam kat umay ka ijabalay ni? Adda ka di okasyon na maangay? Nangato nga minti gradok iti exam tayo. Iso nga ag-celebrate ta. Wow, Nangato agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paen ti Gracia? Narigaten. O sige nga Rod, namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apayan ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman nakitiyo umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi pumasyar, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak, umay kalaangan ija kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka diya kasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay ije kaadalan ng agnagan iti Joan. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti da ije akaadalan na. May mayat da ijayan ngam ti mamirmiraot asin ni kugan na. Wan matkit di Nakunam, nga da ijay Amerika dagiti dadakkel na. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado da ita.
Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, no makapanjay ka adalan na, mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan makapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartag ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti harak iti karabukub ko. Oray siya. Kabalak pa mat. Inton saan ko nakabalan? Itulod nakton iti siled ko, ha? Tapno may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti silid mo. Amangan no saan tanto na makapag na, ama panidye no nabartaktan. Nasaysaya at pay. Adamot lamiseta kan tugaw iti siled ko. Intagaro din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pay, no kabalampay ti uminom. Ano ko nagsitulo ka? Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan! Bumangon ka! Joan! Apay ka di. Makaturog-turog ak pailaan. Joan, kita am tila ngata. Abay, di ka kadi makapungtot? Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinkwana tinapasamak kada kami. Inturog na malin. Plano na kadida ito yung napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na. Talaga aplinano na dito eh. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan ang naturog ijay balay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi payla ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsong batan. Amangan numadamati happy. Iso adi na masango asong batan ti awak ko. Itangaruden at ipanangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita. Siya kung tinangsungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Dita ka di tinagturugan na, iha? Wan, tita. Dito kwarto ka naturog. Nabartak kami ngagpadpada. Kaya't mo asawan. Nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag. Katanya nga ron ti aramiden tayo ita, iha. Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kami. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laang ang tururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahi iti adayaw, nagpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarot ko amapan.
Itulod na ka ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan tilugan, tatang. Kaasimot ni nanang, nung may pailang iji syudad, sa agawid manen. Ang mamangan no aga nakaditadalan. Saan pa'y tatang? Tiimbag at ti doktor kat duapay alawas. Ala, agrubwat ka nga rudayin tapno siguradaw. Narigatayin. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di nga agsaksakit. Imbag jay sakbayam nga agpayso. Adayumat nga minti ospital iji lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Aywan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon na kadkadwa a babae. Kadahalan na siguro day jay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ng miti day jay a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Anay ko. Apa yan? Agrupangat kamatan. Mapanta ka din ija ospital? Agsakit mo't nga agpayson ti tiyan ko, Jenny. Sabalit ti sakit na. Aguray nga rod tamang para at iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.